O le vai aso fou. A fico vai aso fou le usu ia le fono. So lufurongo. Vaso tua. Ioi. O le usu ia le fono. O ani nai vai nga le e tau a tata mai le tau usu ia le fono lo sunga le e tau. O le mea pena wala o kulawa i o le fongo o le pakeki, pasi inga o le pakeki o le luongo lua fiku. Ia makaria fo i e kele si kanga fo i e le whakalikali mo le pakeki le i amesa i la o makua, i la ko fo i whangau me whapenga. So wanga umanga le pakeki o le whaibaso le. Ai, e inga i mea kau ki kiroki. Me mo mua o le whanginga le sui sa whaka. Wa, i e kaunga ave whamawe ngalo ia le sui sa whaka ia. A ko fo i male, whamaro longa mai o ngai. O vai aku sa kurikuri e la observa le sui sa whaka i fia mamra mai. Ai so fia mamra kupe fo i o va ku wako la re ku ia ke fo. Foi nga mai le o kariaga e tu ia se fica ngora observa. A kasi ngam ka purela a le limali vanga le. Al si vanga ka vole le ka kulim ka ia. Ma ko le foi le fai un fongo len kenge. E le la for par mia le nga fai e moli fonga mga su inga le. El fongo kala ia o vinga ka lo a kula epa fong koe ma limongi. Vinga ka lo a ko ma fong malo. E foi la mare la fonga nga fai le nga ka nga ave il fongo fkala i sila i la ko kongo ma la ko winga ka oloa. Ma se komisi foi susu e. A la foi ave il fonga nge le loia sili. E kilo e se kulanga foi se kula fongo. So ele nga ka la nga fai le panbing. A le foi ave loia sili e sila il fonga nge po solia ba nga le kula fongo o ka faranga te famesi. O le loa ngam ka up. Longkoro. O la foi wa avele e palmia le ia ka upu i loia sili. E su e la ia fasa rau e baru. O ke le ropo e fa e wana ngani fa e roinga po e la fasa rau e baru. Baru malako maka upu la ele o kau whareanga. O ke le inga lava e o ke le rope a fia e baenga le kau ke karango iai. Alanga e whainkalanga e i fa e roinga le palmia po ai. O ke le inga lava e veise si baenga ia langa o ele tau mate o kau whareanga le ele tau mate la vea i malea le wai le ka e whai kaku kiro ia lost and found ia e whai kaku kiro ia ka ngaka u kanga poko o maybe my fair as well yes la vea ai a kaku kiro ka nata my fair o mafi o maukovi inga ia o wha au ko fa o moto inga yeah maybe observer yes lima definitely sioeli ongo ko si ko lua o ska mare ka ele o isko inga foi le o yoi foi o foi si e ongo la vea ima o ma si makoko inga nga mai sava i o le news line e pole o ia e ono la vea ia si o ia pede le ai longa o ia te lo halo wa ngai a fai te wa lu fa company pe alu fa tangata fa sala ia longo winga ko lu mai ar mo ko vi inga la ko ia par sau fo ia de punta le sau wai ska me ki de akil lau ia o ia kasi marga io e ko lu ina la to na le nga ka ngari ia la kama ia kama miki ia kama mix miki ia wa fo o mai ka fa sa bo miki ia wale leia e hale o la wale leia e a fo ile li fo di fos ka misi me o miki ko se mo ko fa pula le leia fa pula leia la kikinga se pula e o ngona vea ia siau pesti oi ia ele lo fo ko finga de kiki sa moa oi le kankangi mai lunga yang we e o ako ngona vea fo e o se ia o ka
e tipen la valanga o le mo ke ko makmaka nga me a ke longa a fa ingi me fa pe na mare tangata le or ka o fa le yang oi fa pe yo le fa va mai langa le nga fa ia dunga ana ngalo vai tunga pe yo la na pe na pe tanga le sa reply ia vui o upa oi ia malanga o upa le ngore e do pa malanga re ngonga ri pi a nga palau vare ka miki akilo lo foi vona saudo upuna upari o va vai tu le sau ta silare na o te tau na matua fa tu le sa mo ta silare na tangata vanga wo bo mo si va nga le fake name sa di si va nga le mai o vai tu fo ile sau ore na ya ile ta tele wa ke le ma sangi ke le fia ma sangi le lo fo ya a ole sau le tangata ta fa tau le tau fa le me fa mala mo na o lang ka vale pia ka me fa mala mo ka vale ka ma fa wo pa tangata la na le ta te vai tu nga a me ai to fa pe o tangata ile mo me fonga pi over le isa sau fa me nga me ia fa vai va mai lunga ia ma peila ateli na tau ma tau tia ile la via langa ilingi fa sala lau o te mena no va tu kamanga ia o kama fu ia la o mai fa me fe au e a fi fu o longa fa nga inga le o le sau fa nga me si va nga ko fa le nga mai but ole me vai ole me tau tia le fia tuli mata po ofia e tua ia ile na wala nga ole sa ave le la fo fa tuina ya wa ho le se le interpretation ba nga le o venga ya le media ma si va nga i o fo kala pa wa le issue la ki ke fo kala i o le o vinga ka o lo ko le ai o fa ro inga la le o lo ya si le po o la ko soli skula fo wa fiela ma le media le ya va nga ko ba ya like I said okay ka ke lo ko po ai ale ka fa ka o ma ke nga a ko fo le ko ka o ye pe well o le fa ua e nano fa yetu o nga ale fia le lai ku i le ka ko fa soa o nga la ko kala ngo mai la ia le o le ka ko fa le nga le nga o le maula e mau mai fo i ku le e paia o ia la sa fa toi a sila sa mo le me le tupu nei le ala fo ile na fu ai na fa yetu la utala ile so na nafi it's about time wa ka wa inga mauangi result o isi mea ia kau ke pisai it's about time wa ka wa inga mauangi result o mea nei now let's see result le fa wai o fe u fa ia ile o ki ka lenga fa o me len ku e am ka ngo me len ku e fa sa o fo le ta si le vaenga le afionga le mingiska paunga o tupe maua lenga o ma tau tiu te tau ave fa sala lau ese mai lenga ere ka fa le hangar ka ko fa sala lau ngai and I know we know that people know ai o le au ku per ka fa le hangar ye si au vaenga ai vai foi la ia ta ua ta te toi fa manatua even le malo lenga o le ma upu lenga fa ya ko ra kala lenga fa ya ku fo i kaimi nga mau ngangi ya kuai e mai fa ku kuanga ave kasi la le va ngose i pale mia la audi malanga fa nga malo ai sea e o a fo i le fainga malo tu la mai e mau ki ngoa ma mo o mia le transparent ma le accountability iyo o le winga la le te fai tuai what the down ma ni result o nisi o mea e fua i ai le ka ko fi fa lo inga le fai ma le mu fa ro le fai o ai sa o ai se e sa o le tawon au sa o fa kia au se fai moriang fai moriang so ya ja we ta ua te le vaenga le tau te le wo yai ma wa ka kaunga fai fa kai kainga o le nga vaku le kau ngor so enga le nga vaku le forensic audit o la wa ko e lafu i le komiki le yai le fionga le mingska ya paunga tupe maua manesi e lau te toe au ililia langa o le mele na tūla i mai riso suenga lenga avaku ngeinga ke le for kupe ngāru ai. E yeile so kanga o kampangi New Zealand. Merkanga.
ma le so'okaga i le kampagi lava lea La i kokou kole o Samoa e iai le so'okaga logo uiga e iai a la le matega ma le masaloga ma le conflict of interest ai ua kakau la o ga koe au mai le gai kaimi lea se update o le gamea kasi lea vaega pe ngofa ka kia lau kau faleanga ma ke le ua umaga ma ka ngofi failo atu ai si tatou toi o e tuli langa o le issue o le mea piko sidinga ka ua le nonofo le ia tau wa kakaunga maua se kadi o ngei mea pe wa kakaunga vavala mai a o le fesili ku kasi ku o le mea lea a fa maongia ngai ai se misuse of fund matupe e yengi penalty e yengi fa salanga kaunga iai o le fesili nga lea kau ke fa kali la la le iwa fea ni oi ole mena lea le na tatou pisa atu to e foi mai sa utare le hit and run e mo o mia kele le kako ma na yo ma fa so ma stasio tangata na file to we no umar ka por kalam o alu fele vasenga ai na so tai mai se tasio fa fia nga o ka o kele ka o so fa fi au fi kele por kalam ma tua fa sa o mai lava na ua fa ma fa so na lela fa sa o le mai le ta fa so na nafi o le tu o la na saunoanga asiata lenga tasile a mea e te tau na tatou whaetete o le tatou nau telefo i se mea whaapei o tatou talitonu ina a o le alava kau ki whaakarikari e whaamaongia pe le whaamaongia o whatu le sunga le whaiwhi au la le wingo lau sau no whai mai tatou o le hit and run o kei loa iva se furu pasenge, if not, iva 5 pasenge o kangaka Samoa worldwide. O la ua matua tari tonu uma. Kulo wa le ala le pule waka. O le ala pa o le imongi. Le anga la vea eka miki kirea. Ai e iai le si se furu pasenge. Ia po o le lua se furu pasenge fo. O tangata. E le karikongu le maulea. Fa mai no mara sa uanga roi fea au. O a fea la ole a o a fea ole a ku fa kasi pasenge ngai inga ia maua pasenge sa. Le anga e po ole a fa mai e iva se furu pe varu se furu pe fiku se furu onga ole moli mau ma mea uma o tou fa fonga ma tatou va va ai ai ma fa longo longo. Ai se furu po se lua se furu e le kari kong. E le o a koa se me ka o se lau pasenge. Ai fa fea la na fa i le melia. E ka kaunga ka ko e fasu e mawhaile outcomes fa tau nuu mea ia na tātou wa. Pisa ma tātou ala langai. Sa ole. E o fo ile maliu. E le o toe ma maole a tau o te langona o le neiva yaso na i tama iso e nga le fai atu. Fa mautu ma watu se update o. Se isi vaenga o le maliu wa ia peni a minama. A le winga le o te fai atu ai. It's about time mo ta tau ona tatou va ia ngia ni kali o ngai mea. Ko fa sia ka limu ka usanga se mea umi. Ere umi. Ale vavenga nga yoi. Ami o leo ko fia ia ka ko malo. Se Superman uma ka. A me se o leo ora ko ba ia fenga malo. E ka foi la onga kope mea umalava e ka fai kongo limu ka usanga. Wa ka ko ngele ka usanga mulmuli ai kula mi si fenga malo la ko so fo ngim ka pu de se fu ka usanga so e ka la ko ia o mo le vango a machine forensic audit and hit and run ka pu ka wa ngi ka pu e ku pu mai i ka nga runga leo ka ko fam sikonga pese i o le norm fo le wa masangi ka ko fo le a fa ia ole mo ke fa ke ia lai lo ko pisai wa se ma nga ke mi mangi ke o ngai ke mi fa ingo technology le wa yai mo intels mo information mo le sharing go information so ele umia ai malanga mo lu ko me I mean no le ka ke le fa ka ke ka ngo fu ka wa ia ile ke lo me wo mai mo kai lo ai ni fa ka fa lo yes o la foi ngai lenga
o le ku mo fa mo e fa ku so le fa ku pu me ka wa ai fa mo me o ko ole e tato toi fo ina i tasi le vaenga ta ua ia na mana ia ma fa so ma stasi ole dai fa fonga mer te mingi e stasi o malo malo ma fa so nei te taua le no ta ua tu ala le ka olo ngai ngoi dunga le na su mai nei o fa tu malo longa o leva na ma fa so stasi o malo malo ma o lunga fo i tono di usila ma fa so lo la ile o fisiri sa o yanga ngai ke le o ngai ma vaenga le fo mai lo tonu le fo wa mai lo ka ko nga kongu o ka ko o vaenga ia le request mai sa mo su suenga ai se ia fe mela ukala sa mo lo fa fong mo no fisili lo ia fa mada a ia singa u so soangi pe a ila va between him and myself o fe tonu e ono a mata i sa su suenga ile ko inga maka i sa va va ia ka ko hit and run walai mara mala ma uma ia i kala o kala I kala fai mai le tala le malo ia te ona nei asiata o le tangata sa o lava e te tauna toe ora I e toe fo ia ku lava e koe a makalanga wha makalanga leanga o ia nga mafuai nga pākele le whanga ofe e le o Samuel o fui ava ili I ken kai and this is from a police officer ole sakingi ngai New o vai to lalo wingo lo sauna fa mai leanga e muri sau Samuel du ngor kau kai e muri mai uma isi mau meanga kukupu ai ole news mua even he himself ole news mua nga o fa longo ai inga o sau mai Samoa o ikenka ole news inga o fa kalangoa ikenka go ka o foi pu nga ia ka le nga kongua na ia ta ua ai le upu o loo masalomia se fai pule o le kala lea fa mai lo malani tala a halu su enga le mea nei ma toi fai ma fa tau no lo o le kanga ka mua nga ka ko fa fo ia ku ko se I ko e fesili ia who is the fai pule a fair mai langa information leanga anga le ka usa o I ken ka le upu fai puli masalo mia se fai puli fa manga ia yor kala le yor kala ka wale var nga ruwe nga fa mai asiata anga le sau ngei I ken ka o male upu fai puli e pe ia le hit and run le o isi uma mau hit and run e le ango kele ia le news e he mo mai e le ango ia sa o le hit and run le nga mari working singa hit and run le nga fa yuka ko ngai ma ni umi ai mo o koe karangoa ingi si ngā mea. Le ai mangisi o koe karangoa ingi ngā hit and run. Out of a ceiling o markasi. Lala nā tui titi lua I tū lama whaasoan nei ma le malo. So leo umo mo me ma upe anga o la vea I mareka kai le I susu enga. Ar ka mai le fia ele por kiki. Ai e karangoa mai langa I langa experience fa mai. Anga le pisa le nguko I ken kail o ia kongua ngā. Usa ora maka upu fo mai langa ora maka upu I VIP. o VIP go ka foi pu nga kongua te ai ka foi ka e kom singa ai ka e kom singa anga ka fa mai anga ka o ngi media fai ngo fia ai o le come singa nga saula vai longa fofonga o lea e masalo mi ai se fai pule la o fionga mingi ska leo la uli al mali toa leo te pola te va fosi smith o I kongu ai lo kari kongu kasi lea vaenga ma a se kalileia e koe a maka ai le su enga lea ia o fatu lola I ola utala ana nei le malo ai la longa fa mai ia le malo ngi ia sa wo vaku e kupu le hit and run e le I announcing se malo o lo nga mala e kupu le hit and run o lai ke ateka kava lono winga pe ato e fa matalaina e ko akele ala fai pule ia ngai I le fast e le ka kaunga afia inyo la ko ingoa I le upule a fai pule
lono winga ua lava le vai le susu e ngar kam ke ro er mana yor mafa songi o fa pe va ai la sa wa screening ngar ka ka re mea ki dia vai li o e mo mai le anga ile fai pure nga vai le nga kai mi manga ku o le fai er fa tau tonga e alo ia ingi fai pure er fast ile te mire ai a fa pe o langa fa nga e fui a vai ili i ken kaio le nauna lau te le wha matalai fai pule ia nga malo aku lenga umaku le paroka lenga oi lenga whaka apere pale menge o lai oi kua lono winga a tatou tilo le fast na pauta ngata e la vevea i lalo le whaalanginga le ngā o la auli le mali e toa o fia me o olo o Wayne le atinu ia aruaku i oi le kua kuila epa ia o le ala puli o kula epa o ai fo ile nga sao nga kai ala ia sa o le kala ngole sa ngo mai le saking singia de mafaso ko so le walu le kango sa o ia fa makala mai le faingo pe a o nga su e mena lono winga e ko e su e mai ai ken ka le sau e fai se kala o nga maka mai ora ia maka mai a wa fa mai lana sau noanga a ziata a mai ngai la iken ka ai fa pe mai nga fua o le mele nga fa ka kau i nga kala o le mori mau ale Samuel sera nei fa ko le mori mau ale Samuel le amakanga wa man to mo nga va veo o ye Samuel le atawa e fa to asa muri nga fi Samuel du ngor kau kai a fa ko ai nga mua lu ye le kai mire fa ko aku pu fa la fi mana tua mai la o le ngalu ye Samuelu ai penga whakaaronga i vai wale ango i au wati ia o le la au te vai atu a whaapea o le mori mau lava le anga mua o le ofisa o leo e a fua ai le upunga whai i Ken Kyle o le la ngofo i Ken Kyle ai le se i alo whaange i le akungu ule ngā pākia a o la ngā kei loa le lei e sa o le mori mau ale le ngā raku ia ia namka. Yeah. Mai.